her birlerimizge selametlik, tanışlık, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda da cennetle eylesin. Dünya turmuşumuzda, ahiret turmuşumuzda cehennem gazabından, havf katerlerden, bela kazalardan Rabbim bizi saklasın. Bugünkü günde silenen turgan mesele pek ehemmiyetli mesele. Ehemmiyetli narsa bizning o'zimizning vazifalarimizni tugal tövga qo'yib, o'zimizning vazifalarimizni, o'zimizning javobgarligimizni tugal durust bo'lishga bog'liq turgan masala. Adam balası şulay yaratılan indi ol, elhamdülillah, nindi buluna qaramasdan biz o'zimizning balalarımızın keleceği turida qayg'urib yashaymiz. Bunda bir nindi gunohi yo'q, lekin bunda bir xatar yağı var. Bu xatar yağını anlatıp ötesi kelemiyor. Bizning adam balası aslında özünün balalarına, bütünüsü özünün balalarına yaxşılık dileydi. Bir ata-ana da özünün balalarına naşarlık dilemiyor. Lakin neyse de biz bugünkü günde bir de ehemmiyet veririz. Nindi yaklarına ehemmiyet veririz, nindi yaklarına unutabız. Şularına ekibitesi geleydi. Ehemmiyet bilgilerimiz birimizde şiksiz, bütünümüz birleşip, birimizde şiklenmegen derecede, bütünümüz birleşip ehemmiyet bilgen yaklarınırsa, balalarımız doğandan sonra Allah'ın yeşil olan burunları yaxşı bulup kundakırlıqımız. Şulay mı? Şulay elbette. Allah buradayken tuğmalan burun eli balağa burunun satıp alabız, anına gerekli yaraklı kravatların satıp alabız, anın bütün jayların jayılыбыз. Bu bilmegen. Bu bilgürüge anda hizmet başlanan, zor hizmet başlanan balalarımızga karata zor hizmet başlanan. Bilasizmi? Ehemmiyet biliriz. Bunda biz keleceğimizni biliriz, lakin o gelecek ele tumanda, lakin biz onlarda geleceğimizni biliriz. Bütün ata-ana şulay yaratılgan. Şundan tabiatı bala bize başlayır. Balalar ayakta basıp çoğu biri başlayır. Onlarga ayak kiyimleri, üst kiyimleri alırız. Onların tilegen eybirlerini alıp bire başlayırız. Uyuncuklarından tilegenlerini alıp bire başlayırız. Bunlarla biz bütünümüz işleyiriz. Kim azrak miktarda, kim kubrak miktarda olsa malına doğru kelip, haline doğru kelip işletirgen amal. Yani kim yaxşırak oyuncu alıp bire alır, kim arzanrak oyuncu alıp bire alır, kim bütünümüz alıp bire tubalarımızda oyuncuklarını da ayak giyimlerinde yaxşılarını alıp biremiz, baş giyimlerinde, üst giyimlerinde almıştırıp durabız her vakitinde üsken sayı. Hem de balalarımız lisepillerde yılbaşarından sanalarga lisepiklerde, motosiklarda, skuterlarda, nersegen alıp verilir balalarımızda. Bütünüzün duruşa eden balası, özünün balalarına verirge. Hem bu dersten de onu tıyıp bulmumundan, eden balasının tabiatından birisi. Ni şeyden bulla, bütün galem müftileri yığışıp basıp bunda etse de, Allah'ız dese de bir günde almayıp bulduramıyor. Peki sen üzerinizge öğretecekler, üzerinizin balalarınızı balası bittiğimizge deyasız deyip edecek. Şöyle bütünde. Hem de ikinci mesele, balalarımız mektepke kirgende, mektepinin en uzaklısına biri getirirşen. Bütün ata-ana özünün balasının en uzaklı mektepke biri getirirşen. Özü okuyan mektep uzaklı olsa, şunda biri. Özü okuyan mektep uzaksız olsa, men bunda okup çıktım, bu balama yazmasın deyip, biraz gene olsa da zatlarına biri getirirşen balasını. Biraz gene olsa da yaşarak mektepke biri getirirşen. Ne diysen, ol ama bütün ümitlerini bağlı. Bala bunu anlamıyor. Anlamıyor bunu. Bala ona ehemmiyet bilmiyor. Bala buna ne dedi? Bala, o milyarda şuna göre şurayı dedi. Hem şunu da karaş bilen, yani bir uruş ettiğinde potrебительский взгляд bilen karış olması lazım. Yani kullanıcı karaşı bilen karış olması lazım. Vakit ciddi institutka kirtirge. Bulduralgan kadarı zaten institutka kirtirip okutabız balalarımızla. Bulduralgan kadarı zaten institutka kirtirip okutabız. Allah okugan vakitte Allah'da iş orunlarınızı başlayacağız. Biz ata-analar, balalarımız institutlarda okugan vakitte okup bitirmegen ama iş orunun ata-anasını mümkün değil.
Bunda Müslüman түгелде аерылмый. Biz bütün şunday sıfatlarga amal etamiz. Okub bitirgenden so'ng institutun biz bulduralgan institutlarning eng zotqisini okub bitirgenden so'ng eng zotda biz bulduralgan eng zotda shunda tig'amiz olgan, tirishib tig'amiz. Ulan sen bilsang ekan, men bularni buldurolmadim, senga mana maksimal beryapmiz deb aytamiz. Javob qaytar hech kerak. Nindi ravishda javob qaytar? Qortlar yurtlari to'li. Balaları isen ravishda bütün qortlar yurtundagi kishilarni olsan, bütünisinden 5-6'sıningina to'li yetimlar. Birisinden de qartaymış kunida yetim qolgan kishilar. Yoki balaları bo'lmagan, yoki balaları o'lib ketgan, yoki umr bo'yi davlatga xizmat etib bergan g'ayrat qilibga hali bo'lmagan. Bunda vaziyetler edi. Şuna qaraganda davlat to'li ulanda yashaydi. Qolganlarının balaları birgina tugul, ko'payib. Qortlar yurti to'li. Balalarga berilib boradi. Bütün ahamiyat. So'rov bor. Nega shunday? Bunda javob g'adi. Biz balalarımızga bergan e'tiborni ota-onalarımızga bersak, balalarımızga bergan e'tiborni ko'rasiz, nindi pozitsiyalardan mana bir pulga siymadi sanadim. Shunday tuğ belgirmagan edi, kravatlarini oladi, tuğandan so'ng onun endi tepilerin tutunib boshqa qadar sirki yuvamiz, ularni kunina 2 martaba yuvamiz, kunina eng az deganda 1 martaba yuvamiz. Ondan so'ng ular g'oyat kiyimidan olib bosh kiyimine qadar butinisini olib birga turishamiz, ularni maktablarning inson xizmatiga turishamiz, institutning inson xizmatiga bu bitta ikkinchi boshlarga kerak. Onları ishga o'rnashtirganlari ilantiriga, yurtizib biriga bolalarımızga onlarning zo'r ishlarda o'ngishlar olarga ta'min etilgan. Oxirgi chetda qaraymiz. Ota-onalarga narsa ishlaymiz biz. Mana bunda. Otnaga bir borsak boramiz ota-onamiz yanına. Otnaga bir. Ito ko'p uchraqda bolalarimizni qoldirib qo'noqqa ketirishib. Otnaga bir borsak boramiz. Ondan da kamroq borganlar bor. Ondan da azroq borganlar bor. Ansı da balalarımızı kaldırıp qayadır qo'noqqa sizdirish. Mana unutlarını qarab turar fakat men borib kelaman da. Потребительский bunda da. Agar da balalarimizni qoldirga boshqa o'rin bo'lsa, Alloh bormi bo'lsin. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Eng yaxshi bola degani otnaga bir, agar da bolalarni yutib turga yiroq orar ekan, unda 100, 200, 300 kilometr orar ekan, ota-onasining eng yaxshi bola hozirgi kunda ani xarid nechik deb otnaga bir aytmishi. Eng yaxshi bola. Qani yaxshi. Молодец, давай. Qo'shnilarga kirib, televizor qarab, serial qarab o'tir, все normal. Men qaytasam qaytaman. Lekin u qaytolmaydi. Ham qayta olmaydi. Ahamiyat bilmaydi. Kishi ahamiyat bergan birini ishlaydi. Ahamiyat bermagan birini ishlaydi. Kishi o'z tabiatan shunday. Ahamiyat bergan birini ishlaydi. Mana bir pulga siymadi. Bolalarımızga xizmat etganimiz 2 pul to'ldi. Bolalarımızga xizmat etgan pozitsiyalarimiz ota-onalarımızga xizmat etgan pozitsiyalarni sanab qaraylik. Men sanayolmayman yo'q. Narsa ishlaymiz biz. Bir narsa ishlaymiz. Otnaga bir balalarini qoldirib, qo'noqqa borib kelmayman. Ularni qoldirib o'rin bulmağına bırakıp qoldirib qo'noqqa borib kelmayman. Bu xizmat. Ota-onalarımızga xizmat. Ondan so'ng otnaga bir telefondan xalingini bilib, buni ota-onamizga xizmat. Aylar bo'yi, yillar bo'yi borib ko'rmay, buni xizmat. Albatta, buni bittiga men yarar musulmon bo'lmanishidan chiqdim. Musulmonlardan da chiqqanim bor. Uni degan albatta unitiga silashib o'tirganda bolalarimiz qo'ygan, endi yo'q, bizda kelgan yurtning misolini bir ona kishi yoki bir ota kishi bir o'zigina yashab yotar,
үзенең квартирасында, үзенең өйдә, бунда теге аймаю ярты ел буе берсе килгән юк. Әлбәттә, ата-ана күңелендә рәнҗисә дә рәнҗим дими. Рәнҗисә дә рәнҗим дими. Ләкин ул рәнҗеш төшә. Калмый. Яртышар ел. Мин беләм бер хәлне, әнисе үлде. Әнисе үлгән. Безгә Закирга чакырдылар, килдек Закирга. Көтеп торыгыз инде, кызы кайтырга тиеш ди. 10 ел кайтмаган. Ул теге берәр мусламанга кияүгә чыгып, ул мусламан бик строгий булып, аның кайтармаган дигән сүз түгел. Гади кыз. Гади малай, гади кыз да әһмият юк. 10 ел кайтмыйлар әтиәнисенең хәлен белергә. Анда да әнәсен күмгәндә дә әнисен күмер алдыннан көтеп торды кызы кайтып җиткәнне. Соңга калганда да 10 ел уйлап карагыз, 10 ел кайтмаган бер мәртәбәдә. Аңга килгән, әнисе үлгән. Белеп булмый, нәрсә кайткан, әллә нәрсәне узатырга, әллә квартираны акчасын алып китергә. Белеп булмый, нәрсә кайткан. Сорау. Шулай сорау. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә без әһәмият булырга тиешбез. Балаларыбызга хезмәт итәбез, зур хезмәт алып барабыз. Ләкин моның нәтиҗәсе картлар йорты тулы. Картлар йортында яшәүче әбиләр, бабайларның сүзләрен беләсезме нәрсә? Балаларыбызга бик зур хезмәт куйдык шул дип әйтәләр. Бөтенесе күп хезмәт иттек диләр. 2 малаемны үстердем, 2 менә чын үз кылавым белән Рамазан аенда ишеткән сүзем, картлар йортындагы әбиләрне нигә ифтарга алып барганда bir ифтар үткәрде, картлар йортыннан әбиләрне чакырды. Үз кылавым белән ишеткән. Балаларыбызны бик каты шул чәпәкләр үстердек ди. Менә машинада утырган бөтенесе арасында берсе генә тулы ятим бит, менә тулы ятим икән шәхсән белгәнгә күрәләр, менә бу ятим икән калганнары авыз тутырып әйтәләр. Балаларыбызны чәпәкләр үстердек шул диләр. 60, 70, 80 яшьлек әбиләр утырып торалар, һәм бабайлар утырып торалар машинада, автобуста. Чәпәкләр үстереп, балаларыбызны машинада иттек, машиналары булмаганда, йортлары булмаганда йортта иттек, иләнмәгән балаларыбызны иләндердек. Иләнгәннән соң аларга инде балалары кирәгрәк булды, без түгел диделәр. Балалары кирәгрәк булды, без түгел диделәр. Үзләренең эшләренең нәтиҗәләрен күрәләр. Кызганычка каршы. Бит асылда картлар йортына эләгән кешенең балалары булмаска тиеш. Яки туганнары булмаска тиеш. Яки анда булса да шундый авыру булырга тиеш. Ул менә дөрестән дә үзенә яки башкаларга зыян салырга мөмкин, бер кешене үтергә мөмкин, яки анда бер кешене зыян итәргә мөмкин, яки анда чыгып китеп югалырга, анда 24 сәгать карап торырга кирәк булса. Бөтенсенә акчада җитәр. Ату бер көнгә дә акча җитми була. Әгәр дә без үзебезнең балаларыбызга игътибар биреп, анда 1-2 балабызга игътибар биреп, шул 2 ата-анабызны карамаса. 2-3 бала, bir balalığa gidiyorlar var, lakin 2-3 bala üstelik kişi. Lakin neticesinde bu bir günde de gerek oldu. 10 yıl kaytmagan, nerse o? 10 yıl kaytmıyorlar, 10 yıl kaytmıyorlar. Onlar türmede tüger. Onlar askerde sokuşta tüger. Allah dünya kuallar. Dünyanın çok da tamamlar şunda kalalarda. Kaytıp da girenler. Әтиәнисен күнгәндә дә кайтып кергәннәр. 2 чиракта кеше гафу ителә, әтиәнисен хезмәт итә алмавы. Әгәр дә дәүләткә үзе теләмәсә дә, дәүләткә хезмәткә алынган булса, үзе теләмәйдә, дәүләттән алды да ибәрдәләр кайшырга хезмәткә. Яки төрмәгә эләккән булса. Анда хезмәт итә алмыйлар әтиәнисен. 2 чирак. Калган чираклар төрмә түгел. Хатыны төрмә булырга мөмкин инде. Яки башка балалар төрмә булырга мөмкин. Ләкин булар бөтенесе, алар теге безнең яклы дәлил түгел. Алар безгә каршы.
Ve sallallahu aleyhi ve sellem.